Ассалаумалейкум достор, бүгін 14 июнь 2025 жыл Бишкек шаары авторынак район базар шоу каналы Акчекти Акылбеков. Бұл чыгарылышта жалаң япошкалар болот. Каналга катталып сөз түрдө лайк басып койгула. Биринчи япошка Honda Jazz сары түстө таксиге лайык. Коробкасы механика, басы 699 мың. 2008 1.4 коробкасы оригинал. Honda Jazz. Сәсәңәсе аябай жакшы экен, эч бир айып көрүнбөйт. Жана кузовто чийилген, айрылган жерлери жок. Дагы бир Toyota East. Коробкасы механика, жылы 2003, коробкасы автомат, жылы 2003, басы 480 мың сом, расход 6,7. Басы 480 мың сом Toyota East. Кийинки машина Toyota Corolla, Россиянын учетунда, басы 270 мың, объем 1,5, жылы 2001. Каналга катталып сөз түрдө лайк басып унутпагыла. Subaru Legacy жалаң япошкалар болот. Бул видеодо азыр Odyssey, Ipsum дагы барабыз. Jazz Fit дегендерге. Коробкасы автомат, жылы 2004, басы $7,900. $7,400. Кийинки машина Toyota Wish. Toyota Wish жылы 2003, басы 630 мың сом, объем 1,8, коробка автомат. Toyota Wish. Каналга катталып сөз түрдө лайк басканды унутпагыла. Honda CR-V жылы 2002. Honda CR-V жылы 2002, объем 2, жылы басы $8,200. Кожный салон. Дорогой шик. Бул жерде дагы бир Odyssey турат. Тонировка полный басылган, титан дискада. Басы договорный болуш керек, жана караганда договорный деп турган, билбейм, ошол Odyssey же башка Odyssey. Басы договорный экен. Эми ушунча болду, номерларын да көрүп койгула. Бул жерге атайын мындай марли, ушундай тартып коюптур. 2003, газ, бензин, расход, пробег 250 мың. Honda Stream. Видеону до конца көрүлү, анткени аягында арзаныраак япошкаларда чыгып калат. Жылы 2002, объем 1,7, басы 520 мың. Honda Stream 520 мыңга көрүлү. Каналга катталып сөз түрдө лайк басканды унутпагыла. Бул жерде Honda Civic сол руль экен. Японец, вложения не требует. Жылы 2008, объем 1,8, басы 640 мың сом. Плюс трок дейт, кеми дагы бар. Оң рулдуу Honda Civic. И сол рулдуу Honda Civic. $0,5 нарындын учетунда. Жана ушу видеону, машинаны бир круг полный айлантып көргөзчү дегендер үчүн бир круг айлантым. Toyota East жылы 2003, объем 1,3, расход 6,8, басы 495 мың. Чындыгында арзан коюпту, 495 мың, коробкасы автомат Toyota East.
көлүнүн чотунда экен. Бүгүн негизи жапончулар базарга көп эле чыгыптыр. Жанагы саудада эле жакшы эле болуп атат. Бул жерде Toyota Windom видеодо көбүнчүлөр айтат, марканы маркаларды турайт депчи. Расход 3 жылы 2005, баасы 780 миң. Газкын видеода көп айтат, машинанын маркасын турайт деп. Toyota Windom объем 3, баасы 780 миң. Toyota Wish жылы 2003, объем 1.8, баасы 620 миң сом. 620 миң сомго Toyota Wish. Бул жерде Honda Accord жана Honda Odyssey турат. Азыр экөөнү тең чыгарып беребиз. Жылы 2005, объем 2.4, коробкасы автомат, $8,800. Саур рулду. Состояние жашкан чындыгында. Каналга катталыпсыз, студия лайк басып койгула. Honda CR-V $10,800, 4 выты без вложения, коробкасы автомат, объем 2 объем. Бул жерде болсо Toyota Caldina деген машина турат. 595 миң экен. Toyota Caldina. Титан дискада эмес. Капачектор атайын титан деле козукка коюлуптур. Атак дискасы жөнөкөй эле. 2003, 1.8, 595 миң. Toyota Caldina, коробкасы автомат. Bir kruг полный чыгарып коеюн. Toyota Corolla болуш керек. Азыр кандай машина экенин көрөбүз, маркасын. Toyota Alex дейт, жылы 2003, объем 1.5, баасы 449 миң. Кожаный салон эмес, жөнөкөй эле салон, баасы, коробкасы автомат. Stream турат бул жерде. Honda Stream 520 миң дейт, жылы 2003, объем 1.7. Отличное состояние, без вложения, 520 миң сом. Stream. Бул жерде Toyota Aviatis дейт, маркасы ушундай экен. Жылы 2002, объем 1, 370 миң. Оң рулду Toyota Vitis. Toyota Vitis. Бул жерде Honda CR-V кийинки машина. Ушу CR-V'ни да чыгарып коеюн.
2002 газ бензин коробкасы автомат баасы жазылмас екен, өзіңіз чалып сұрап көрсеңіз болады, қызықсаңыз. Видеоның башында айтқандай эле, видеоның аяғында арзан номерлар шығады. Toyota Fingaro дейді. Toyota Fingaro жылы 99, объем 1.3, пробег 364 мың. Коробкасы автомат. Оң рульді, басы 235 мың. Toyota Fingaro дейді, шындай марка екен. Ондай жұмыстар бар екен biraz. Кейінгі машина Subaru Legacy. Subaru Legacy қызыққандар бар ғой. Басы 470 мың, басы жылы 2003. Қырғыздардың номерінде Subaru Legacy 2003 470 мың. Титан дискада, коробкасы автомат, оң рульді. Объем 2. Бұл жерде Stream тұрады, Honda Stream. Honda Stream 520 мың, объем 1.7, жылы 2002. Без вложений, расход 8-9. Stream. Шындығында арзан Одиссейге жолығып қалдым. Салондары ушундай абалда көрүп койгон. Жылы 2000, объем 2.3, басы 550 мың сом. Odyssey. 550 мың сомго Honda Odyssey. Состояниясы аябай жакшы экен, вложение деле керек жок. Дискалар ушундай абалда. Жылы 2000. Golden учетунда Golden машинасы екен. Бұл жерде Subaru Legacy 400 мың сом, жылы 2000, объем 2.5, газ, бензин, сел, поехал. 400 мың сомға Subaru Legacy вложениясы керек жоқ екен. Сел, поехал дегенге қарағанда. Бұл жерде да бір Odyssey тұрады. Жаңағы Odysseyдің басы 500 қанша мың еді? 550 мың беле. Ушул менен салыштырып көрүлдү. Мен тиги Odysseyди арзан деп айткам. Бул Odyssey тигиден кымбатыраак болушу мүмкүн да. Дискалары Титан эмес, ол жөнөкөй эле диска. Жөнөкөй эле капачок эле, ол Титан капачок экен, дискалары жөнөкөй эле. Бул жөн эле коздук үчүн эле коюлуп калган да. Мындайча айтканда азманка. Салондору ушундай. $480 мың. Номерлары жылы 2000, срочно 480 сомго газ, бензин Odyssey. Могу Odysseyдин басы канча болчу? Дагы бир жолу карап коелу. Тиги 480 мың болса, бул 550 мың экен. Бул Odysseyдин дагы тиги Odyssey арзан экен. 480 мың сом Odysseyди алып коюш керек го деп ойлоп атам. Мен муну арзан экен десем, мындан да арзан Odyssey бар экен. 480 мың сомго. Дагы бир машина Honda
бар. Маркасы Honda шундай екен. Басы 570 мың, жылы 2019, коробкасы автомат. Басы $8.200 же $9.200. Жылы 2019, коробка автомат. Мұның маркасы қандай оқылады, білгендер жазып қойыңыздар. Коробкасы автомат, сол рульді екен. Бұл жерде Қытайдағы жазылар бар екен. Бұл машина Қытай мен Японияның ортасынан шыққан машина болып қалады. Мол виш менде видеоны жеңістері. Басы договорный екен, шығарып алып. Анда мол жерде бір ескі Одиссейді көрген, ошоны тауып шығарып алып, ошомен видеоны жеңістіресіз. Мына Одиссейдің ескі варианты. Одиссей, Honda Одиссейдің ескісінен. Коробкасы автомат. Honda Odyssey жылы 95, пробег 260 мың, басы 250 мың. 250 мыңге Honda Odyssey көрілді, состояние аябай жакшы экен. Кузовто бираз жумуштар бар экен. Бирок басы өзүнө татыктуу. 250 мың сомго Матистен бирөшүнө алып койгон жаш. Эми бул жерде степ вагондун эски стат, ошо менен видеону жеңсебиз. Басы 530 мың, жылы 98, объем 290 мың пробег. 99. Срочно продаю по цене межрыночной Nissan X-Trail 2003 года выпуска в хорошем состоянии, коробка автомат 4 ВД. Срочно продаю по цене межрыночной Nissan X-Trail 2003 года выпуска в хорошем состоянии, коробка автомат 4 ВД. Звоните по номеру 0755 13 55 55. 0755 13 55 55. Внимание, автовладельцы, участились случаи кражи автомобилей во время сна водителей. Особенно часто воруют мобильные телефоны, кошельки и документы. Не спите в автомобиле с открытыми окнами или дверьми. Не оставляйте ценные вещи на видном месте. Будьте бдительны. Защитите свое имущество. Администрация рынка район авто. Көңіл бұрыңыздар орнату автоиелері. Парковка ақысының эмбанк арқылы төлесеңіздер болады. Орнату автоиелері. Парковка